الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu uliho de mahala rawaswili haina mndu waika yao nguwane bwana yinu asibabu ya Mwenyezi Mungu, asibabu nenti ya hatu gusikini nenti ya hatu neze tabu boko desire mao bonti juu lazimu hiyo yare Mwenyezi Mungu ya renti ndogo za mivurano bauntido wakati kwezi watukufu mtido wakati ya kaulazimu rivurane ukontreri ndo wakati ya kaulazimu rikebadzima haina mndu uliona fikra ya uweza iri waswilishe ya itange shaunti wakati wa ukamdu ya jambe ngufanyo direkte van ya bengu shindano na manyanya waika yao hambangi haruma bwana zima daenae zabari omusizoni banu aina mahala rahenda ngartungo hambo ebanu mndwani dazi ebanu dazi bizino ebanu wazala mredeni hindi mtungo ujila jamfi ya basa miwa ni sadaima ranzindwa rumwe bwana inu ekanga mabondongo mitotendeza le fujari la sumani azali ni makatili ya mzingiza ni mafundi wanafiki ikayao wajuwao ya ukasuma ni ngurendo nai no wamsaidi yao emruboko ngamjoja banu nje na benga mvumbu wa ukange upande undo aji ngebidio nikena ithibatu usoni mwa Mwenyezi Mungu na dalilu boko eketsende tuziswa maudu bangoni kiyama ya uka emro yi hamba haka mrukadha nganzo nikena ze dalilu 100% za uzonesa sino abumru ngufanywa ibada wandoji waje warengeze thawabu aina mru jokabe mrola ge azali haukati azali hauwa ya hulo hauka jahulwa lazima mndira ke makini ya juwe sino yabo mndungu jojilisa hasara tizamba juzi ya uka ngabo wazee wakoke wala piziwa wakazwandrabo wauhimida Mwenyezi Mungu wafurahi eke wasifilwa wauhimida Mwenyezi Mungu wafurahi bahata ngabo wenji wakohamba ukana kairi wala piziwa wakazwandrabo rahane ke wasifilwa eza bareke mndu wasifilwa ziko watabisha haku kajo kirike wanandu wanugwamba mimndu mwema na banu mimndu mwiswafi ijo kirike wandu wanugwamba mimndu mwi na mimndu mwema base kairi kwa wandu waba mndu mwi enda undi habala mndu mwema usoni mwa Mwenyezi Mungu rahane ke mndu hamba mwema enda undi habala mndu mwi usoni mwa Mwenyezi Mungu aizo watukufu rani sembo na inu ngarijwa kanga wandu hafa ngabo wandu wafunga wandu ngabo wandu watondu muhazini ngabo ka problemu nziro ijiri yoboko emanani juao daboni tundao embwana inu enamna rayandisa ne namna ya bidihisi rija tabahanu sisi narikubaliane ya ukana riri nai auka asuma na azali wa ika lazima ke hatoleranzi hale holiho de banki identity ya hahe holiho do ujinga holiho do ulaba holiho de machi wa mzingizi wandu watona wakati uzina wakati ulaba wandu wakanansi wakanamadi walona ezemedia walona lejeshi walona haina mbahindu watushida wafanya mbaro ngonzima harumwe mahayinu yonti pia ranzi 2016 atalelo abona mjuka yao malaba apar upashia na urahitwa na alafu sema lizo ngwadungo urenga onika wandu ozila no ili wanjiyo mijino one ukari bala ngwanzi wa handabo zinde zidungo tambisha idungo tungeza wanda opuwa ezembuzi nezembwa ne maburu kuye chaye yera ubaba na bukangaru byaweza kweli ngaru wa percute ngari wa Paris au swafi alafu na mbuto mala balombo abezara kwa dabe chao nti banu haujanje ndo fedhe hi wandu mimi nti banu haujanje ndo pa wandu sheo ni juwao emido tujua o wandu wazaiwa na haramu wa mijini emido tujua o wababano wajomba wa firachi emido tujua o wandu walondolani weda wazaya wana haramu shifi emido tujue malesi bien izo msha izo kezijani husu haina mkutujuka enda ya uziswaneza hae
likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nin yughnih. Emi do tutuwa wajomba na hizo pia vila ebo nyenye mlo majibalili angejuze miuzunguliwe miuroho haina panenda shawa upia emi do tutuwe mafundi hato misiri ni wadu wanza wafire wantu mimi do tutuwa emi do tutuwa wandu ambao ntorengeja hizo pia ngamziju sha hizo tide shanibe habanu mimi hizo tide shanibe habanu emido tutuwaro wajomba ro wadzadzero ana washiroro walohedzi wahidawe zemali za wantu nemitsako nezotsipi ngamzichu ndro ebanu mwamba nyinyi emashisho ya bulo aja paraboli na masunguro amime hangu ya balwa tifwe mashisho tigudamu tifwe matsontsona ngamishiyo ndro ngamjondo shaizo kezijani husu aina mgochuka lusoni mamnyeze mushezani husu do wari uwao do wari dhulumu yo do wari hidi yao do wari fanyo chao yabwika ina mgochuka ndado nongone yamba nabuzi na maburunku yaje yabela do la pizza ola izo za wantu shanga bina babini jua wallahi ngamjokana ngamina fadila njozi hunra hawandu wanikazora abo zinchi bana ala kulli hali mimi njajore ngamdu haruma mwezi haumfumo nikebanu ndom ndana ino jana yatoda zaja komori wajuka wasomo hitima wajuka wafanya hizo pia yabo babake na tijojibi wanyi wandu mdugo unila pizza no nikaza sendra abo no nikalia tijojibi wengeka mswalio no fungaze tumuza suna tena be mnyezi mwe kabanda abo wa man asdaq min Allah haditha wa man asdaq min Allah basi ngamjore ngeze fadila hizo bi idhnillah auka mitido mukalia wandu mitido ngamjoro zinji na mitido amfili hano zamba abonge mi meshani be habana tikaruma duwa atara joda abon torengwa seki ebanu mrede ebane daula haki aina ndo tsoni para daula haki ni atu sonti pia daula haki ni atu sonti pia ina mrutambi ho bale mafujaro ndo daula haki tio wewe ngawa rumebatuit imma shakiran wa imma kafura suwango wano nizo azali yale nda usongo zisaidio akasha mda daula haki tio daula haki wala wandu hindi wala do wandu wanzao yensi atuika na wadilifu wanzo wake amani wake usalama watike dhuluma watike ndo ulo wafu wanzo izo zonti pede daula haki wekutila daula haki tsaile daula ama wandu waula wanukao ewe ngawenda huwewe ewe ngawenda huwewe ngawe hula iyo de mana wasi utwambe daula haki tsaile wako wekutia rumwiyo ni daula ya haki abo wewe ngaharumwe daula ya dhulumi futikana mina mjomba hangu tuo pora mjomba tumana hali shujaa watwania Mwenyezi Mungu atomba umuri mwinji na swiha yala harumo mji mtukufu wa bandama chila domba mzee wangu ya Marseille Mwenyezi Mungu nambe umuri mwinji ambe unono utwamba kati daula haki uo nge daula ya dhalim na daula batwiki awi maisilamu tsawa fasira bo kafiri utwambe maisilamu tsawa hapo haizo watukufu sikautamani njeni mwambieni ama diswe mwanama manashe wangu manzani wangu Faruku dawono wananyuho tipia mananyuho abega wananyuho tipia mndo rumebwana ino ninjiye wanama bolt afunyo tipia ndongo wa wana rumu Facebook bo soba afunyo tipia daula hakinu ya tusonti unti wakati wa bila rijabahanu ribabandaniana rijabahanu rikhtalifiana ngabo wanzone da rumavoti bandi zoto wazali ngabo wanzori tsenda rumavoti bade zoto wazali ngabo wandu walorumwe bwana inu wanzo ikebanu warirenge siti waruma wa mndu siti wa shenzi wa mndu siti wa twana wa mndu warumwe bwana inu ngamdo mana mtona ruma party anenge tsika party arumeze party zopia oh wala ntojoro mbati pulo ola pulo ne IPDC ola pulo ne juwa ola pulo ndato paru jamba ngo za hemba kila hangu ndo zintambisha wero hangu shantojoro mbaba la tipulo ne party ya hangu tipulo ne movement hangu tipulo jau ate daula haki waritenda kata jamba wala pulo ni par amibanu dayori miti timtendea ni yoti pia d'accord timtendea ni yoti pia akanga mibanu anzo kwa madagazo ola yo 2018 nyinyi mko ujabano wenchi
Arumwe bwana yamu so inu sharinga bwandwa kaula ranzi hali minja kaula ya. Shaharumwe bwana inu ya continental lelo ranzo kwa madagazo ya ulwa ngami bana. Ranzo kwa madagazo ya ulwa ngami bana ata tijila le 28 tijilo 26 ya heze voti zila wala mutu inafai swali wa ulwa nge wandu wakaubira wachi. Ngamu mtahoni bo wanama watukufu. Amfikiruka nyonji nywana wanashi wangu. Anduna waziye jalousie, anduna waziye anduna waziye wanafikira watiti. Rija banu rikhtalifiana. Kairire nda ruma voti au kairire senda ruma voti. Abode mahala raja rikhtalifiana. Mduna jokana kabati ya hula mdubanu. Mduna juwe ya ukana kabati ya wajiri mdubanu. Rija bahanu aina mdu hajuhane akili yae ngabo wasaidi yao. Ele bwizila katili la fujari dabala zali no andro hae ngabo ambangwa wanonaye. Yabo utokabo hari yabo kati ula kati hunu uwa mnafiki wetu sasa nyiwa. Gonjiyoda na ngoro. Ngo kwa rumo wanafiki au ngo kwa rumo wanaonaye. Mintaru masiasa kabari mintaru masiasa amda tintaru mapolitiki weda bo ulaba dabo so jwanda wada kutaru masiasa ngebulia kenga madejo ende bijuka ya wahila pitali yode siasa e mana ho ujuka urongeza umsomo da wapi yode siasa ministre de l'éducation, ministre de l'enseignement, ministre de la santé. Abo il faut utunguwe njia rumwe siasa utunguwe ministre de la justice ke udolomi wa udoni ko hakia tungua kenga umade uta ministre wako eli ukongo jo waheze la pitali ngojo libe ma médecin ngojo fanyisa lazima yode fasira siasa bo mintifanya siasa kama mtantaro mreto ulaba wa ukana kama nofanya siasa pakanga bo mndumo mjini hanyu atunomba visa pakanga bo mndumo mjini hanyu yaronga bagardie pako mjini hanyu ode utomba mturazia pare abo basi ngamjoka ujwaje nyanchenje nyenyeze nangarasusu nele simsimu nele tui selo wa emiji ya bahari no wa emiji ya juu mbaleze mbie mwede madube kando ravote mana na ravote mana hawe mwa mjini winde hatu wao wakana kwa jarini katamba mba posto tibureni sa mhutani abunga ngamrejei nyiwana mama banga mwanzao renda rumweze voti na nyiwana mama baka mtuanza mwenda rumweze voti amjirifanya majadiliano ha tartibu ha adabu na stahi wa komoriwa juu e kairi do karende kairi do karke karende o ambao kartuhenda mimi amjojo uzamba au kakabati mduwanu namba nafasi pia ti wadungu ti wadembeza wano wallahi ti wadungu pia ebanu karendao si wanduri tona rilonishu ebanu karituhenda ridazeri do angalia na yarengea nike mwana abo masuala ya uti ya uzisa hata amjamnu uziseke kamja uzisa majuu chamda tutojwa bana jafanya video banu na ikatina mduwa kweli atunda zero gozo na zori zifanya banaru mpira abako na prolongation na penalty ashe na ritie haraka bakara na ushindi gari leo prolongation ba suire keli ja penalty ele gwali watu wa kujozire ngapi ngari jo mshinda yapo na ribezeri tie mabiru wa hobo we banu raha ba karna washinde kero na dar ma penalty ngena ribezeri tie mabiru na baswa baongo defendeo sisi na attaque yode damna ya tiktak anu mpira eti jawo ni aparo na mpira nyinyi au banu mwendo yido wandu wa majavi hata majezalo mtwandi so kana mihono ya muli ngani yabo kwezi watukufu faraha yabo gawa yabo daenda mzee Yusuf Sule ha abutika na bendi wakati rais Sarawaswili ya ukana ngarendo alu mafoti ngabo chansi motimbi lindaru netanu zinu garjo to wazale safara lelo karto daru mafoti ngabo chansi timbi lindaru ne azinu gizonchashira hana zinu kairi ashe owambari tende motimbi lindaru netsanda daru fukare kairi rifanye norse daru muzevoti bona wadunga woti pia na usema swala waili wanokana ngabo ngo zandani wanatoyele wana banuka bati manada mu Islamu yatujwanza endaru mavoti au kahaina mndu yalona parti ya siasa ipasirabo wongo wanzu endaru mavoti ya shinda au ya shindwa sheka ngona parti ya siasa ngo paro wandu aje abongo wanzu usiku mjoka wanza mwende mavoti wandu wenje wajua mvotini ya haina parti ya siasa yo ganzu endaru mavoti yabo wao ganzu endaru mavoti
Hai abasa eze conditions geziri stehilo inga bomba to maya inga bo garantie izo ndizo wandu wa sitwali yao kabati garantie ngasina wandu watu wana ingo uda huu wanwezo malala upia ngasina ntizo bonze wajuri saidi ingo uda kartu waona nganyina reali rijo shindari hule wandu nike wandu watebalbala kartu waona ekambo anga mtuka wanachi ekambo anga mtuka wanachi amjamdonese ekambo ina mnamtuka wana haya kartu henda harumaze voti kartu henda rifanya jamaa jana ya lelesende rifanya jamaa juzi ya lelesende rimbuli ababa sarengani ke mana tena rigensi ruangaliana engari fanya waburtu henda ebidira ndi sofanya jeranzile abasa ebidira ndi sofanya jeranzile abasa usirate she bataba yo aina kipu ya jaikoni wakati na kabo meda tu uzisekewa bala ma kanga na siyo waje watemabi boyuka ja project kipu ya wanangana ga jaikoni yabo right bala mjuma maneda za eda uziso walo ikoni walo yao amuge yabo tsikanzana behindi o watu anza nda rumeze voti wandu watiyezo wandu bweju wakanti wadwangaliana o wanzo wenda rumeze voti watito jivombe haja ubasi shabunge lazimu yo haina wandu na mliste na mfanye qaima na mprepare mpare wandu walor mebana ngabo bien sûr ngabo ngo kezina mjo ambishi ro wanzo wende ro atwanza wende ngabo ngo kwizo kezina uparo jo ambishi habanu aswa bo ulabe wakati hiyo sha eulona hamu ya heze ndongo na bire mwone ya tunde bayingu jo Paris pano madoni na ritende ija na rende ija na ritende shabuke tsamba ngarenda wadwa abunga manzo garantie parce que ekandra botambi lwazo eka fenti wa eka abunga mina garantie ke tsamba ngarenda eke tsamba kartu enda abunga mina garantie au eka ridaza rida la riono izo son tipi abunga lazimio ni wandu mfanyoze direct bana ekaba jamdu mrwati ajao mbo hala pisa mru nambaga sida sina baheona ngotoka ujoya mlapisa abo amdemenye ya bwana pare mwana yuhu hadisi atartibu pare mwana yuhu hadisi atartibu eke uye lezema na yuhu jokiri ya ilewe jokiri ya keka ilewe maulama uohamba inji efotie inji da sirieleza o shatindo wa elezi wao au kasirieleza o kartushinda ra elezando ya bonga mwendo na hadisi kamwendo na hadisi ya ukangabo voti haina mdu yaona anze mahararanti ya zalizo ntipia ya lelesa enda obasiri roba anu watu walemewa yande na meno atandi ayo problem na mjore nera la uzele lo bambe se sito subuti rambio wa komori sito subuti na sidwachi ngamba po d'interrogation za dunga Ebanu gari joho tena rendera mdeme ekoti na toi rimwambia ukeke mwanzo uresevoti nge bidio montimbi linda urikubali babzanuko zinu katina nzima yakubali ngabo ngabo dona jitire arumwe hanyo ya hivwa ila inle na zinuzi jo kwavwa ingio na manyo jo hura hitwa no hwende na tende ngabo burtu henda do dazari kentiri do angalie vwa ibo we ilao wanazifi no wana ashe amge bidio ri prepare ndongoza ukana evwa inuge tuko bidio ulawa evwa inuge bidio ulawa haba timbi roamba ngwanzo wende roamba ritende abaha TV tonanga mzamondo mani bwe matwado ni rambua maguno warambua ranyi mabaka ranto rende rawamba kwa tusa rende omsuba Daud do karito daza azalia dorema batuna beri tidibi ebane mana ruto mdouble hit kuture sa vote wasa abasa kuture sa vote azali dayono wandwa wariwa warifungia waritoa mji warihibia waridhara kwa tina kwa turede eti azali ti abari ti lukumani ti fati ti shaihani ti belu ti donruano ti pekabati bamru mzima banu ti ndao ti do atata ti do ajomba hao ti do kabati mbamru utone sokana vanunga ngari dumbia wana mdumbie mbabi banyu na mdile mbabi banyu
kabatimba mro subuti awambia ukana na mlile moneze nroso za mndu uliliwa mndu yafungiwa mndu yataziwa mwana mndu meulopiriso uo dezintabisha odabo dida zao ngati tukaenda karanaka wenda ngati tukanda woika lazima ikeri mto waranti hale nai woika lazima ikeri mto waranti hale nai wenge namkera ati bwana ame ikakwelinga msikini wao wako moto ikakwelinga mwana bwana yini abo wana mabanda fanya deba sinjida mina wao na mnipare amjomwelezani aweni mdi abali listi kationga mjomba tifanya deba da mina dobi ezinjinge bidiyo rende tifanya deba da ezinjinge tu bidiyo rende shabanu bajiriza ha wanena mdodo wanzambi kana nariele wani narike batima gutwerendo amade makafiri mesila mwedaba unga hula edaba kuti hune edaba unga hule yutida namna wanige bidiyo rike batima bas abazali do beneficie de bazino wandwale manao zino yabwe tijatamba kartuenda owamba renda wajwamba tihulwa ngamanzo azaleba kibana ekejatamba na rende watu wanza rende wajwamba tihulwa ngamanzo na saidi azali yake hapo azalinge yabo rekatendere kanjenda mimi nto kana nikenti nangalia azali wala mimi ntu utojisindi hajao ngewandu na watange duja la mapesa yabo wandu wake nilo yabo ndo kana ngari fanya resistance ebanu pakarendera yabo abantu weikaja kanti ya ukari mdida rumavoti bwa watukufu oya turenga hamvu weiti mdo ukari ndende resefoti azalazi lwatimabiani azali wallahi ntindaru amba azali atindaru mesefoti shamungo njone opposition namna ijoka ureagisse ngejo reagisse kindrume aunge jori ya jise ki mpabisa zindukabu yode mala rijoka onda radione ya ukabanu ngabo opposition komora ukabati shaban azali hari double lelo ritim benafasi hatari jiunde dasiwa si de rijimana au de rishindana au watukufu narkerati yonese usikitifu wa hatu yonese utukifu shakarana ujabanu rirenti azaliza ntuzino rikenti risodo jimana no jilapiza no haba wenda biwa yo chau yuti haki na udwani yana rogo kadha manama Faruk ngoone uka enjema do kanenda rumweze voti wananyo watu hanza wende asibabu yahe bwana wapare wambe ngenari fanye depa ngenari paro bahanu elimria ilesi wakomoriwa ile ukakairire ndio ukairisende alafu walomuoni wajojo mwambiani au wakikomwambiani emana wambarende no wambaritende shaho jabanu rirenti azali rirenti belu rirenti fatihu rirenti lukumani rirenti msaidiana wao rikenti ridojila piza wasi narisikineze mvurazia narisikinie wao rambangari gari wawanili yao beka waone zitwabia zilo lebia la desire waone namna rako waritingo ujitondoa kwa jo hisa twamani ufanyo makri ya hibaba inge eno harume bwana yinu Mwenyezi Mungu mmono eni ya hibaba inge eno ya rihibi amrasu Afrika na balabasi sazibiri majilisi balabasi etombole mapesa balabasi wallahi Mwenyezi Mungu wono yokana eni atoamba indu banu yende atowe azali ujorenga hali ujorenga fanya msajaja ujorenga Mwenyezi Mungu mmono ujozili ba duniani au akhir yodi mana mimi wallahi nturudi man mimi tiuliliwa beluka na ujabana jambe kwa jawa mndu abakinga mvubu wabelu ngabakomri ya pula ula jani kazana bawiya lapiza au yana bezi watukanza izo zahina Mwenyezi Mungu shamimi ntina usamihi ngami haruma bwana mimi belu na jambe timkazana au sufa jihadi au bajirafili au wontipi d'ailleurs ngabo dossier bana niko bana mjo uona bajirafili ya olati ile ya joana na dhuluma holi de dossier na niko yo bana ili ndi rionesekana bansinga wanao na dhuluma ngari wanao na wadui ngari wanao na madharau ngari wanao na ukatili shaban sisi kartina wandu chao haizo wanama watukufu na rirejei risikinie owanyo hafa wakamba ngaritanganyi hao riwatashe haki hao na risikinie wafungwa walomo pilizo warinda na risikinie walobonze wajanza warejei wande wangareze famiza hao kwezi watukufu na risikinie wandu warinika confiance warinika thika warinika uaminifu ritibakena mnainu rido fanya mashindano entre hatu ho utukufu hano Aboti mabiani bani okane kade mbwana riwa nawe yinu mimi tandisara nzosi kwa madagazi ya ulowa yo fin 2018 ujalelo nyinyo wenji mandisa 2019 wakati mutu inafai swali na salimu na wala wa ulowa kaka mtuwane bwane na mna lazimu na mwede mwangari
azali no ndo hayi munretize mbwana bamira maudai ekanga mwanao hasibabu ya Mwenyezi Mungu hasibabu densi ya hatu asibabu do fujari ujiri babanu embwana yinu ikana wandu wenji ngabo wakautabala oja uringa mapozi na mafoto wende zao abo akauja watu anaume wa hundu wende zao abo akauja ta wandu washwa wa hundu wende zao ngabo akafikiri bale bwana ngejo hisenso abili wende wanome wa ma president na ma governor wende zao ngabo akauja ta himnari ali wa organize wanikona ali wende zao ngabo si siraba pakazali dasi yaundae amwe mbatijari menyele bwana hatu batijari menyele bwana hatu basi siri uliliwa rumeni rousheni uliliwa garanzori dibe sisi beke bishara bari wana kaza fanyi kudeta odo nindi ndacho parce que wadoka wasisita ama sita wa watamba za da obin ule mengugo jo jwa baba sa chakwana uona hizo wadungo urendo haizo watukufu na mkira dimsikinieze mvuza ho wandu waloba andu ranzi 2018 au msikineze mvuza hangu ulo nafikira joka inuswiri inuga ijori waswilisha ngena jeniyo utona nadaze ekengo maire mwa yazine shamtite mjamdizingamanya banu ando huli wando ni Mwenyezi Mungu wodo pande na kanja njeni rogoze o wanama ikayao mahala ni nakaya amtomba ufai banu mrende banu midenefu banu mide yataka wahida ula haki ekaza la tahunu mido ubado le gari titaho andu titanganya wasubire ndo aeroport ramlinde ekaza la jahunu amdu parole be ala hemana mame dalikari ridungane rende harumeze hotel ekaza la jahunu de ridungana ni parwa na ma rende harumeze ambassade yabo tirenge risk tindamu wamiche rwatata hangu rwana sho hangu rwana mauti pia shabu ngamtwamba mimi banu ni mndoko zaoni banu yabo lelo ikakweli ngara nzuri ya zali weyamba tsende weyamba rende na rielewane rihadisi rijweza lazimu sharti jeri kaushia na ranti ya zali na majamvi na majifiri na mavushe na wawunti pia rikenti rudola pizana wasija keja lazimu watukufu na masheleze mvumwa zira ba bala mdudu wa kote rengu rompira mdungu anzoede ya telebi ejora hajambali liya bala adangu awa mtakle bala nido ziwa na mpira kenyi do angala mpira kamtijo bachavi wadungu alegali ya eze pronone ne shebata sha mduka hini ya wana ne joueur il faut utele bira zika bala uni kuwala harumwe mita e bala wono kana midena ala wane na telebi bala utawumba uni reme uni da kusasira mwana tibure izo wadudu ngabo wakati wa undu jawa zambe sha c'est pas le moment aba hana riji concentre haina mtu afikira ze strategie pia za kukazalia ndeza parce que ngebidi ndeza safara leo acho abutasi none ngula pizo ngula pizo la banu kanyazala banu kanyidasi banu kasibazima unganyi hula ekemdo ambare ndarumeze voti mndu kutoka maola mndu ya ole yaritaji unangodia aina bwana votoka wanafiki votoka wa kweli ekemdo kwamba wewe mnafiki ngebidi mtu akeswire kanga kwamba wewe wa kweli ngebidi mtu akeswire sheke ujautuamba kana wewe chao bangu mimi kama tukanza jana benana wewe hawe chao aburi saridanganye bwana ngari koncho rudoji bwana na bari pasha melinzi maswahili wala wale unangamba tsawa langa wazamao nejibe wado kwa zentuli abo ngasi amaka tutu bwana hatu inde mana boko mimi kama na ujamdwa he bwana inu bwana kama na ujamdwa he bwana inu bwana haya tsawa wanji anuka wakati ndungo uteha wallahi bilahi mtiho hata habari za Komori na mwangalie ngami mongoni mwa wandu habari za Komori wa kuangalia wako abo wandu wanangalia yabo oyari lemeza kutoka mnafiki ewe yumdu ya ulemeza ewe hambia umwangalie ndio bibo mwana wazina ewe hambia jo kenti uangalia daba ndio bibo mnambuzi wallahi abo mnafiki parce que mimi nanga ikanjibi aimanga mongoni mitiro angala basket mitiro angala handball mitiro angala sit niangala futu kwedo ikoni jibi ngebanu mtu oka oikatina ndo ikatibwa baba oyadwamu umrate mafundi na mwele wagaleze filmu za hizo porno nene zetu abiambi neze to arabu no waheza obo malaba shonka
na mwende mayangali shahata ndonji abantu tao pia wanti yangu adunga au fahari alafu Mwenyezi Mungu ajalia pia utsengelea shabalanga maduzu na mwende banga mwende mwisheza kweli aba basanga mjo ufamba dezaro aba basando wa champagne na mwende banga mwende mwishidi hizo mtwanza mabilaso yao na mwende banga mundo mndu ko wokana udobira cha ngujo mabianeza kweli ya ukanyima fuchari nyima laba ni machui ni wamezi ni wanafiki azali handi sando wende ne mamfukare ino na mnabese la pitali azali yaziwa haruma mamfukare na mnambi yeze ndo kwa azali yazifanya na mwede mwishilie Qur'ani mwishilie zakaswida mwishilie zendini shango mjom kenti banu kama mjom tabiriza kweli kamfikiro mibajira fili mitibajira fili mimi amjwa meza kweli ya ukanga msutene ofujari liwa wandu wafu elistinga mijuao ngamsutene odaba la maji kwa na sikingel tukorenga vyo lipashi yakamtujwa ngeli mbeli yo hindi wababa ngo tuka usama jindu pia na mishipa yoto da wado mbahu no jana no mbahiza kwa tujwa ngo data hindi kwa belo hindi daba la renganti ya mfukaro watu hoteli nzima ya waha watu likweli nzima ya waha watu izini nzima ya waha watu toruti ya zakoli ya waha watu maji watu mwenje watu alafujeli do magalanza livoti watu na deda dasi haunda ye safara lelo halafu eke hondo mraja subitu kwambio eba no walisa hindi boda bala maji wanzo ni kwa manda sai qu'est-ce que tu as fait watu wa watimizi wanzo unikiwa boda bala maji walisa la pitali ntima aruma ya kaubidi hii sera nzi 2018 ataba saitona ya Gweshi Bange eke uone ewana musi wajitata ze matina auende wakaza matina asitete wala mchoramba wala duana wazina wacha wanzo wacha bani kwa katika washangazi bani wacha deta trouble bani watata ya pia kabati hambali nuda ba hambali nutwi hamba we yajwamu ekutona kabo weda bala mazi wewe wendufumu ukangoronti wandu walona kid kabo mafilosofi ngabo wasomesa upisi ngabo wasomesa sport ngabo wasomesa izo zonti pia mana utoda wangalia hindi shakweti banu wene ukamnyezi ngaba enda wishile eza kweli bo mwenza shonga eda ishili eza kweli bo da bala mazi dana emergency utona tamano ya 10 agala aina ti dormo le menku faranta kutunda malawa bila izo hazi des autoroutes, des leteli, des terrains, des mashirika, des pia wandu pia ngwa ngumazina uka wao wa vision kana d'ici tel anenga sina jau elimsolo chama kana 2024 ntinge tuka ukajau kamtona kwa udaba hawandu kwa sina rwekati uhibano la mbuzi no pashiano chajau alafu kama mjazo ya hambilo mimi kacho bidini kama ndoro ngwa nyito ko bidi mndia bali upanga ya toja mpwenezi twabo wana wazina ya mpweni ya mlatena ukanyiti wana damu kabati ulona bairumi wewe gawe mndu mshetujwa wewe mndu mshetujwa mndu mmetujwa wewe pedentujwa mndu ndi ujosikini ya faina eza unda faina zida ngerikana mahakama kejajo la mndu ya faina zeno gozida mndu wa mndu wa mtihana mu wengewe mwanadamu ngetiro ka wewe mnapuru nkuwa mna jini ujosikini ya eza unda bapali da sabo persi utinle na mndu banga mndu mwenesani banu yo tierwa lelo banu tierwa yo lelo banu e dossier na yintika ujwara ntiale shale ode na erewayo emzate munyenyu baba jirafili ya mdurumu hanja hamuka weyende komori hende ngwambio wandu ya ukamalezi na jauchau na banajana ngamiza damino wana titsa ya damino wana asibabude mwanzani wa hemdu mahangu marehemu no ngamjo wona banu amumlabi nekejwa banu go banu bakemrwa na jambe kusobo hitima bati mkazarabu yede bala baelele ya batimi au kati sema mbanyo ambao ulumul hadithi amjo ulumul hadithi حديث صحيح حديث ضعيف حديث حسن حديث موقوف حديث مردود inu ya kweli inu ya rabo iyo ibata inu ndemevu inu hadithi boko yoncheba inu hadithi bakaya na mtu irejezea yamba na nitotalo na mtu ibuloki hapo yode yomba ulumul hadith حديث حسن صحيح حديث ضعيف حديث موقوف حديث مردود حديث موضوع حديث إذا كنت تسجوا funjajangenda wena kufuru mina kufuru tikubali mina kufuru ngewambia azali hindi eza unda Madagaso na mutu na salimu na bapale ngewambia belu hindi weyamba kana wandu waredeze twabia zilambeni warede travail formidable weyamba aimani au mafiti wamba hindi warongo saidi tiono mna fundi wa mna pede tu bana nzishi ya uka Kairondo watu aliena hawine sharabu shahao bangishoshi gishoshi
yote shikomo rege mto dwaurungu na ibanu wonto tranquille sheke tanti ya khutuba titwalia mjoangalia ahkamu nahwi wal bala wa sarf na isopia ni ra'in huo nefotia nahwi hangu shakujaona wa violewa kujaona wa ulawa kujaona wafungwa kujaona wahibiwa kujaona ezetabu zilo komori alafu kwa jambe ufundi na mapito ndio kai huwa tsai alafu ana ngujara national wala ya reti tarji'u darsa fi kadha kadha kama fundi wasa ya puso malidani ebanu faru watabasa harinde hakadhi wo konseranje ya mando dai hakadhi na mufti no assalamu alaykum wa rahmatullah imam Ghazali ya fa technique mnyezi ngo jajali wasilisha emergence uzi si wa faru wataru mwe maulidangu fanyochi hapa no oimu mala mjuani wanda wala wandu waulili wana nyao bapale baki tu vavo ojo umemare azali kujo maudu edata mba iro manuva ya utahemba simini namba mfuti onde omone ebano mnu msha mru mera timdo kana bara arendeleza davi timwahini pia bwana zinafiki washonga kenganyi namba izandu ndugo jamwa terrorize banu tindami aboro ha bona mlebeza ni banu gejuzi wakati rjo jenzi garjo tohirishe zina jisi zilobo tiju yabo no wanafika wao pia no wezi wao no wamezi wao mamfikiro kana baruganya nati mamfikiro nganyina ati dabo mlo malaba mlo wana wa majini sha wallahi ngenywa ndo makana akidi emiliari jo hala pitali bo malaba ashonga demi yogezi wa hala pitali na likodi emiliari yo jo hala pitali au likodi university ya Kamiti na zirarenge 6 miliari hende zahe kabati mdu jwamba aisa zilibi ezino zirenge da hubi kabati mdu ya bo malaba ya shonga shamda zanga mabao fahari ngurongo jao gamdo 6 miliari izo zijwa hala pitali kamda joda nyino wa mzani mwedemo ado Dar es Salaam na Bushini na Egypt na Ethiopia alafunga mumda idioni mkenti yabo mdo tamorongo kishenzi bobo wana wazina kamda jodo pulwa mwedemo abanga munteza sheri bale zo ngoni mabia oni bana bapalo lanja paro mmona ayimani wala njaparo mmona Salimu njaparo mmona opia njaparo waona owandu wafomo bari ni ambao onda wafia Tunisia wafia Greece wafia Turki wafia pia wenjo mtu waju shanga msikiti wa bonlo manadamu nlona roho lisikini au ni hozwao ndo wenyi wala ukanga mpashio emdu ya paranzishe mwanyanya uka emelita unisai janga rijoka upashana bana misiji utunga ro hangu keti makini ende hafu azama emeri ro azama tilili sidumbia tile maulida ukanao wanama wafu wa ulo wa wajao abasange bidio parti ndo aji wandi solida dingo siba abasanga manzo parti ndo aji wandi solida tantuko tabanu ama mnangananga banurani jenda shuani abo aina mdu ya tukamsoma vendo abakamjinga au tidoro gwenda mnandi baketo nesa kamdu ya soma ngiyabo nedena do saidia de njone saka mimdu ya soma nedena do saidia Azali namna shizungu, son excellence, monsieur le président de l'Union africaine, en même temps le président des Comores. La maintenant d'organ namna yikam tamba oui intellectuel yoyi oui asomo swafi yoyi fakhamat ar-rais Othmani Ghazali wa rais الافريقيه حفظه الله ورعاه ويبارك له ويعفو عن سيئاته ديكتنا namna شنسي المفتي القاضي العلامة الأجلاء كما تنا دوا بلا ملايو mimi aruma mufti aona kondo ulo wafu wafungwa watola mwazini katina taroko ya Zambia kama tuna sifu mdu ya mtume shao unaamba kuna sifu mtume dabari mtume akauta paraki wallahi ngemi na ula paraki wallahi la ngemi na ula paraki kabati mkomoria uko ula pisuki ya jovumbula ukana wapariso hado bakauta paraki Allah kabati mdu ajibi wao ndabo nyi watu kufundu yapo nyi mkovuro msi atomsumari no mkaba ngabe ajomba waparisi wanda ubinaka ala hula mkaba ya je avure ngabe ajujibiwa yapo na mnabii ndio jibiwa ngajuze mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa bala utaparaki ngajuze kairi wa hezumbe ya bala utaparaki kabati mdu bana mkana bomzeda wakile ibadi zinda ziomba ngawamba hala ulama ile ngawamba mtume aparsua daubina ala utahamarash ala utamba ndio umenye manyo na wado anza siwa kina urahafu wa hanyanyi wode ambeke mdu alitungu ya sende msiri na ala kwa ala utaparaki lijua ulijua umwede samdarani yafanya israfu ya mapesa kamrati baba niende namna ya mujtama ya unafiki yende namna mujtama
wa kweli. Ifo urambiza kweli bawo wanafiki ngwa jutambi banweke izo namba abantu bacha wandu wasoma maulama ubanu ngwa hara yao yodo kati abantu wengo tsomba jawo wanfari ujango wanfari ngola piso bani mingi mtambi wewe jokiri utambi wakati mtu ya ulawa hafa na parcelle photo la fa swali kabya fa swala ukwaza mimi tilili ya damu ya mwana damu isila ya tulano kwa iso tabazo na mnaino aimani bona wane matashia washide we agarende je korondo zino eba ngeke mwinda mitijo kati na ona faina washide bana vunzilo mido eba ngede mwana hangu wakati faina wala yulo wallahi tifikiri hata ha ti wakati fanya film washide bat engeti sati jo hao tijoda sana wala lebo shindoni mtazai kujola mwandishi wa bismillah Allahu akbar ta wakati dane de nani de mjomba aisha swalele nshabana kujua ni ubebala tifanya film ya kamili wakati najua ezaunda wallahi faina wala baba namjihije baba nambwa tukachunga ufikiri hata shaka bantu watona hacha abantu watona hacha kana banu faina ula waje bana wafuje bana timbacha na musami nyiwe ni faina ikanga mvumo baba mjo kanga mtambi hao astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi hawla wala quwwata illa billah wanadamu isilamu mrugo tsona mrwa dungia mnainya mahaumbe abasanga msiki abantu abatusiki wa ikoni na wamitame uli ngamsikini weze mbe nyezi Mungu narisami zangu minja jona no safiri mbe shati do jibyo ketona ngo isafiri ula mvulane da safiri mbe dume ila yijusa no mababas alafu abasantie le okana baleze mbe zilangizo na roho ila mbandu ya bidije iliwa itataziwa isioneshwe na ukangelo ya tinzo izingora bismillah Allahu akbar itinzo iliwa haruma rugo za Kiislamu fasalli li rabbika wanhar halafu tindizo basi dukangarte zauda sina inyama boko eke ujo ula wabala hafu wongo joda mroni shinu inyama shauli wa shashinti inyama shauja shido tambishiwa nje mdenge mnambe mto hiro sambiyo hata mto isafiri no ile mama we na ile mambuda hata wijuse wasubuhi wijuse mwitorture hata ngemode maitinzi washira enyi notable kamra Mwenyezi Mungu enyi wanu mlolao eze mashuri kamra Mwenyezi Mungu eze mbezinu zinu roho mziandibu yo henye kamuishia babu na borakaya shamnyezi Mungu yarambia wama kana limu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هني izo ndizo rakavzifanya nane ngenjanda na rohane dana soma ntojodo jibi wakati onombere idunga ndaro isekulama weno isafiri no tsabuhane zenyombe na zilapia kamrele ya ukana eujo ulawani mbe abo hafungo tombe banufia banuka wana na kafiru kwa wana ashaisho inyama ya bidije rishile tedeti sijubi yao abongia batkanzanire je ya uka vanu ngasi haruma bwana ni bwana yinu kabati mnduma wa mndu banu kabati mndu ya hulwa banu ngabo wanzore daruma zevoti ngwaone ezerezo za hao ngabo ambari senda daruma zevoti ngwaone ezerezo za hao lisijeri jimana shamdi atujibe nafasi ya uka enutojo daruma zevoti abo wo mshenzi wo mna haramu wakati ndasi wa hulani azali wala mrati jibe nafasi ya uka eujo ambari daruma voti abo wo mna haramu abo wo mshenzi wa hulani azali kabati mndu hula mndu banu ngamina nimwambia uninyo sipia ramhura mtiti timabia ni ukanyinyi mwede rumavoti mwede mboha mdaza kabati yafanya ndogo za hahe Mwenyezi Mungu shuhudia isho na shitowa nizo na haba na ziriski na zirenka yauma tashhadu arjuna emiduga ijoka ushuhudia ezenga wirasenda اليوم نختم على الافواه وتكلمنا ايدي وتشهد ارجلنا بما كان ezengo pia zirenda pia izo ngeziona ngezishuhudia yao ikelo reke jari talifian damina Fatima ou damina Abudu ou damina Ali amba ntorende be karende ngarjo lezo akomori zila ratuka usubitira zamba kasina mahakum e karende ngarjo bidana naye abo mdom memba hindo kam parse karende ngarjo ngiri tengo jijo ou lemengo jokana wan kasina wanruechi namjerende bangu mimi nambe kartuenda bakarsina tamba garanti kartina jao yamngari fanyao nganyina rezo wanuko wana rezo nganyina ndaru wanuko wana ndaru abwaina ndo nafanya mbabe hao waamini yorione na mjirita nganye rimzi abasa banga sine zemwaye za mzi abasa tina ushinda abasa parce que ntine zemwaye kairini mtsengele hula aliyo izo andu italifiana ezemadai bandu italifiana shabu ekeba cha ikhtalafa al ulama yaketone sakaba wala isaru harmu kafiri ketone sakaba wala hakufurishiha ukabokutia mwede ula haki abokutia opposant
bahambare da rumavoti ngem duna regem sofia ali amini uka wandu wenda wa rumavoti pia wala wandu wazali ngem duna regem sofia ali amini yao uka wallahi haina mdu ambare da rumavoti zinu wallahi wanu pia wanu hulani azali waniko mapesa ngem duna ali amini ajao nikeke jambali ngabo walo azali ngabo watu azali jabo kanga bo walo hunu walo azali ngabo watu azali yabo mduna wanise ya ile zendro owandu wakubaliwa angalie mtu shantu chojo bata sitambanga we hunu kuti ewe ndo wewe utakauta mtoa wa opposition kwanza ndo nifanyise sawa na msaidia na pedu wewe utofa adabu wewe unjua ambapo kwa madiso wewe utofa adabu wewe utosubiti ambia mndo kana kuti jao mi bona ba mtwanza nenda ruma penalty ema ntobeza na tema bina kabura ruma machinti na rememat na mdo ma 5-0 ya bobasi na bobasi na mtotete goba hapo kwa na ushindo la trap mi bonto shinda na tamapi ema na mtoto rejeina jana defender hata resist penalty na zirengabo zonti pia hindi majuka mshindo yode namne kwa ngwaru made baki yankili baba neketi dungia mbwane maburu nkuno no wana wazinanga mmalapizo ngamwabalaye ukomide yataka midondo na wasahini wataka abakati ila ina mdeja bado wena kufuru pia uoneza kufuru shao kwa ono weza faina uziona ngewamba hindi rao jana bia ledo uoneza bapande uoneza imani uoneza mutu uoneza gazo uoneza ndotola mhazini uone misafara uoneza nazira uoneza laila uoneza baja hizo pia uziona kuja marogosha ngojo uone fahari baya na pizza basi ngeti ndasi wandu mtokaje ngeti wandu jazali ngeti ibi milioni jazali mtu ambaje baya kabanu ntina ndogo na njawa mndu njafira mndu njahibia mndu nja shanga maboka nyima fujari nyima katili nyoti pia badi ngola pizo shaka mtu na hizo msaidia ambao hizo belu ambao ya ukana ya mafitu ndo ulawa ya enda yakure makoti ndo dawa ndesi tobia zilambeni na mkira vini towe mana wazina to into jwawe oye mtawani endali ndeke kazali acha iho mjomode mwamreke tawo ndeza mdo wao ekeunji aba basaino abogo ngojona awuntu to bakia udo ishi haki yo utsuna hata udrop silimwa baki usilimu mdo akumtiana amuro ti udrop silimu babo mnyeze mwidi ube haya ekewamba wena akili kuranto alona akili ujangwa ngalo daba abo wewe daba la fata hawa nusu ekanga wena akili uranti ujangu nangalio abange abo watukufu oya pulo anda wala wana wazina wanikuwa wajua menye direct aizo watukufu sikanzani mwabieni bana na rirejei ristehilane haina mndu ya tahezere zon ya uka azaliri mtowe haraka banu wasaye waone namna wika yao imbana hatunge jo waswili hausalama batina madwara batina mivurano litanganyere ende batima redera feti ya uka ele munduku jule punkulinu lilawa montiju hatu balinu keliti mafaka na mbiema labane machui ya saidia wazali azali ema haya birafanya hindi mwanzo yanzu ya voti au mwanzo mumnike amini futen ya jadoro horo wa mzani yo wabehotere nda nao nojana izo ndizo mwanzo yanzi azali hapo ya jadori menyela zeso ala bomala bashonga kama nzuri yanzi azali ya jadori menyela zeso ala izo ndizo mwanzo kama nzuri yanzi azali ya riulile o wanawabaki qu'est-ce que azali na pas fait ya ukanga mwanzo ya baki ya afanya hindi ya optimist ajati genanti zabakira hatuzi visite mapesa azali alona yo eka enshima hama jana mailika na ushindo ya rumi kana uhisa mapesa azali ya hiba eke Mwenyezi Mungu amba mama jana maili duniani mjuma hiyo ya ibita kana ushindo ya rumi wenga mmotiorende ya jado rimenyela ze swala no hiba andisa hindi ya tukanza itimis de reptali ila ambagu iwa no ili hip ya do hiba eno nda imema pesa regelesa ngamjoda na utimizi bwa tukufu ni mwambie ni ukana tierewa risala tsaino bana na mwone bana bwa tukufu na mwone zerongo ni mwone sawa ni bana amado na adise tsaino ya disala nziwana Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre arrêt 2020, une démarre les cadres de à 10. Appel à madame Namangalière. Namangalière ndo Komori. Wallahi kati jua Komori. Ya soma, ya fanya rongo miufura hiro hangu. Miufura. Ngamonao, emdia fumbulele zina la hebanu handani. Mohamed Swahiri Tsoi.
oiba jirafiti ngamsasanyo mmone bwa komori ezendogo zijirio bana emzade mndo achi ishelewa tukahamba ngamkazo mndundabwa emzade mndo achi ndoi yo parwa Madame Fatima Ibrahima ndo mahala ya nchi yo tsoi bana Madame Fatima Ibrahima amonao weide mzade msajeni yenda yahuliziwe nyumba yanda ya lolo ne mwanzani wa Bajirafili mwanzani wa hewa ya hafa Bajirafili nda mulize nyumba ya ola ya jayadai wale kadhia taba sanzo ilipo omusizoni tsa inubano na mdo angalia boni hezao e procès tsa inu omusizoni na mdo ona vanu Monsieur et Madame Swahili tsa inubano Bajirafili ne mdumshi tsa inubano vendu le même jour division Mahmoud Mbaye et Madame Mahmoud Mbaye wode hafa et Madame Ibrahim Fatima Ibrahim et numéro tsainu inde nyumba plenya Madame Ibrahim we Fatima Ibrahim we montajeni Swahili oi Bajirafili e kadhia tsainu ijabana to misizoni amwezo mone e condition ya mwiso e mahala yakauparisiwa voilà conforme au jugement ou disposition vu l'article 700 du code l'autorité parentale ezopia yo demana yamba hazilo ya tiswalize tena arumumsiro lokana ngena kadhia ya dhulma imani tahoba hanuni mwambieni conforme le jugement de toute disposition rejette la demande Mohamed Swahili akahanza yali wa mapesa menji basi endinia hejuji tsainu bana wamba atrawa udo henda ereje tsainu mani ini grandissendo et jugement tsainu ereje uliza wandu nyumba ya ola e nyumba yede undangiyo na problem o wandu atrawa wende zao wanzo wado huliva bahari warante nyumba tsainu ereje de la demande amona banu civili wanwanzo dhulumiwa civili wa ndini irejete wa e demande ya Madame na Monsieur Swahili ngamona mzaze mkomori ukausomesa ukamtirini wamba usomongo fanyo ziyo kujaunda mru wa mdulumu enda one ma Americain enda one ma Swiss ne barusi ukata kafiri nanzi mru ambati mdulumu gejuze madada muislam shauliza mru nyumba mbi e nyumba hainuke na unifai hatrao hende ngutai haki ya ngorudu wande wamte tsayinu e procès tsayinu wabwa hinu tiere wayo lelo na inu siparambila zoranti handa bo faizu zuruda le greffier na izopia bahina mwede maone bana owanzo ende yatunde ezendongo 1900 George Juvizi na Ethiopia ile mahali zenongo ziliyo abonge eulona ndu cour d'appel de Paris eulona rongo nende ya uzise mzade mtajenu para Fatima Ibrahima na mpare ya muzise aina mro ujo mitamilo au mtaje engo na mwede muzise ujo mwabianeza kazi mhundu yoka hiyo de dhuluma ndiyo ni wanoni yo bola ila turejezo wenye bathabu ya ubantina uvumbua tena mimi ngamibanu ha sauti dhuafa mimi de sauti yaho walemevu wa dhulumi wao waonelwao yode imana ndo bana teneo ele mana ndo bana teneo abonge Allah ekenna paruka na tambu da mina Bajirafili ndo paruka na problem da mina ti ono abanongo kadombila la tele zintambishi ya ukakana usamnduza mvu ya swali mdumsha ya uya vaina mna jukanza nge libre ya fanyizo ya jukanza tamba khairu wa baraka tijati undu hamba emdujo wa mjomba hengu jweda mpweshe hitwa hai nge mjomba hobo yaribu ekutambia mjomba ukana mzio ora hitwa shanga mbo ujo wa mjomba hengu jweda mu zintambisha lelo hujwa uka belu haranganya maudida ya mbeni hawa wandu wafuda ene grupu ya hao ayimana udo hafu faina kaba chafanya mahakama
amadagazo ulo hama bombu ya magari ngono yazali namna pasha ndano huja huno mewa kutuka ntibazima onde hutoa mana mshevoko mana mshemu mwali mzima yakofanya baadhi ya serikali urudi humtoa onde ule Algeriani kutuba ko hazinisha utu wangu tonda Komori wenda wao wadunga ngaweja beluna kiki na spatiali na bo ambao we moto wasoma we mstaarabu ikawibidi wandu wa beneficie na elimu ya hao urengeze ndo nje mazilo banu wali wazia heula inde ndini ya bajira fili ndiye wahaja jaulinga mnamzade amando povro fam Komorieni na mwanamshe utina hindu yafiwane mrumme ngondo wa magamize umtulumu alafu lelo ndo adwambia wandu kema desija emana washanga yabo yaishia wamba ukana ebanu ngwambo owane mana wangamia hindi emana wandu wangamia nabo wewe wawe mwili wawe wende hunika mndu nyumba watoke nyumba inu imenye utoke nyumba inu iwolo nge homa ajina izo zontipi sa inu banu na mdona banu le 27 janvier 12 payer madame na mona banu monsieur et madame Swahili comme mona a payer madame Ibrahim nge bidio ya live msade hoyi nyumba wantu wende uliza mndu nyumba ya menye wende uliza mndu nyumba ya menye watu wakaimenya kwa utatasa yo joka yula ni mzungu wa umarabu wa ujwa shaimana wakautamzade ujwa kakatuyole wa uprofite faiblesse ya Mkomori alafu wende wa découvre zendo kwa zajiri wanu wanadawa biu ambao Malaysia menye faina Malaysia dabia kautongeza ndwani zilabo bajira fili faina rende ile hata Malaysia faina ya kama ide mana ya rendo asid mwenza Malaysia mema beluna kiki ekutujo kama baido ambao ministère de l'éducation ya ude Malaysia si ono mbakirta siba la hari chapitre inu kena ujodo someso ba inu ke one sawe namna ya ute ya namna ya ufanya porno ne namna jau ne namna ya ujimasturbe nge video izilo enyi watu wabanyi maisilamu nganyina kadhinga nyina mufti nganyina maulama eba mtofanya barnamaji msomeso wana maisilamu wako morindi mwamba inu ya kisilamu barnamaji hanywa mdidao mdoere wazio France na mwamba nganyina doctorat gena mfanyizio za Himalezi mfanyizio za uadilifu mfanyizio za jau yode namna mndu mwenza akili ya kufanya hasa unauja urenge elimu yao wende warende wa Komori warende Malaba kama tu warende Malaba mgwaja layo ngayo ngabo kilo wanusu za Malaba yalo yapo na wamezi na wanafiki wangu ngojo kunda tango chinchi kwa mtiani shati na sipia ngabo harumanti ya muadilifu ya development mengoni mwezi ntinku za he dunia balambanu ngonje mabanu ya akhi wibehe Komori tamndu banu ya ubemba mwenje ndo ani kwa ndwala tamba barnamaji mba msomo imbalisi ya ngamia ona mndu mwanzani wao banu ele yakale mbalisi ila bana utsede utsodore me ano swifu mafujari sesa sekinu meta en colère dabo usutene umafujari buto ambati chao laane zinji dizijiri yo basi na mshezi aya hizo bako nyuzienga qalat al a'rab bualiani wayamba ukana amanna sisi mu'minina sisi alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam قالت الأعراب آمنا سيسيري أميني قل لم تؤمنوا متابيني ما مؤمنين متابيني وانروينتا إيماني ولكن قولوا أسلمنا نم تبا أهدي تسالبوا أمري وشاكري جواو يا وكما سيوا لميف سيوا نفيك سيجاو جو فلما يدخل الإيمان في كل كم سانغانينا إيماني كانينا يرومبي كانينا وبنادامو وزينه في قلوب إساي تيانوري ماكينيش akaraha ilaikum al-kufr wakati yonga mjodoenga dhulume kaona mdo dhulumiwa kuna ukarati kaona mdo wa mdubure kuna ukarati gojo wana na ukufuru wal fusuqa na tabiyan na matarau na umezi wal usyani na maasi yodo wakati mdo alona imani wakati mtoka na imani itia nuru baseke usa ona nayi ngo wanunizo ona magozi saidi yodo wakati ulo mwanadamu ulona imani yode mana wabokana mratsambe fadilatul imam al-allama namjersifu mtume sallallahu alayhi wasallam abi hajar rwamba swada mfumdaru awazala mwezi Rabiul Awwal basi lidosome maulida na hizo zonte pia yode mana mtume abe ashe oyabe hajari dunze ndrongo izo yachani izo yambari rifanye izo yambari tifanye rezita wama atakumur rasul fakhudhuhu wa mana hukum anhu yabona mndambi izo yachani izo rifanye izo yambari sifanye risifanye kemono kanga rifanya ndongo boko mtu yambari sifanye na mrihara zezo yode fasira wampi uneshelezise unilekeze unidirije unikorije izo ne donai izo nifanya ndo unisaidie omba watawana alal birri wattaqwa wala taawanu ala al-ithmi wal
udwan ewonda mide na haba be persibu aliani be yusufi au Mwenyezi Mungu dia haba wa man asdaqu min Allah fundi tahiri muna mrehemu wali tubasi kartina ni yambi katika ulamba amma ba'd fa inna ahsana alhadith kitabullah ezekweli andogo ndizo Mwenyezi Mungu ya haba wa khairul hadi ekwantu yako hadi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam wantu yako ina dunga hizo mtume ya janizo wa anna sharral umur muhdathatuha ndongombi za shari dizo wantu waja wakaujana za nyumeni bokoke zakaya wa kullu muhdathatin bid'a aina rogo za nyumeni arumedini yo bid'a wa kullu bid'atin dalala na aina bid'a za nyumeni wo upotevu wa kullu dalalatin finnar iyo fundi twahiri kataka ule yambeni adomushilie wo fundi twahiri ola yakandanyia kwa msifuni hatu kaudo hambe namna hiyo ezendrongo zijiriyo na ibo ntiju ya bidi zilani wa dazi etilo mrohito akbarul kaba'ir al-ishraku billah amadondo we hamba bika mjowe leo bali nyinyi mtuju wabese kama atamdulo na vese ibidi ala mwa ya mla piseni c'est toi bien mlo niso amadondo we ja sheikh tonto ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan toyibu ngamdogo hambabi eke wono kakabati mwenje kabati pare hambana sifanye maulida bo mtsana abantu waunge bidio ulo wafe wafungwa abantu watatu mjini ho aro robonti emisiri hao imenye hezela pitali zimenye ni mwanadamu Islamu ya wanandugu wa madizo kejabidi ya zilani na mwana jafaina haulawa ewele ndio yakaumu emana mdo kufanya zurugo zinuri janati ka harumwa shughuli yembeni mwanama Abdullah Fefu Mwenyezi Mungu ajomli bandu na walawa wanama wenchi wa humji mtukufu wa ibebedi tilahu la kurono Allah itimida mina mrubala ngari lao amba hirubala ebanu woneza jiribo fundi zambiza jirina eza hembe mbendai tabanga watuka ujasuru wa tilbakara ya mbe asated dembewe ibembeni zambiza wallahi njaju ambaro tumona rumhono pushoni bala to telefona ibu mbedume inu ende parisiwa ngabomre pashi ya lodi ngoni wizabadi abaikati gutwenda no huja kutora wada ha ndi tsatse bata ngalerle mba inu kutukeze mba inu tukia mruba sainu banu ikamtsinzwa par shahada wandu tione police jazo marani ato video wakonones wallah ila mbedume enda ya zabadi wani mronda mnayi abo kana ufungwa maudi ndio parse mna mwana mtiti afanye jeza faina shangu tobuliwa yake hiyo dozi alafu warenge mbe inu ifanya zina ifanya ritadi ngariti nzao bratile mbe hiyo ba enyama ile yabo yonga we nyama ya mwana damu yao ujole mbe yongu jola kanibaki mbe itinzo abatimbwanga mabo ikausisi minja kana yona wallah nge yarendeze rogo zina kana ndo rogo eban kuja kauri mbe inu isijo ure mmenyo gaba ipere wana awise kula savati saba gebane mbeida za kweli ikausabadiwa jangafa nuko hamadizo kabati yokana emanuri saru wasula tadaraja madaino ngunabe wandu unono na libezara kali oriente weza kweli ezembiri zitawe ezenjema zifanye iyo ndiyo sisi iranzao mduna jarambe za kweli banga siwa wade nguyari yauni ezenjema ndo wafanyao si amdishiwa yabo yujuka ujangu to wandi na ile fasirabe yakane kemdu gena imani قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فلما يدخل الإيمان في قلوبهم وزينه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يفوي جو كان ngena imani yo jukanga islam hawono wangu ulo wabure ngo jwambe zinda zibizino una ndo fungwa bure yo jona israf ya mali yo jona ndo bilonda alafungo do wado mbele ya wandu warau hitwa wa hiba wa dhulumiyo mahamfukaria akhi kabata tambarwa yafanyishi alafungo dazo wandu amada warengeti na ungo juka wanwale viwarufu waibelu waimsaidie wajihadi wailukumani wanwale vima mapete na malesi bien group ya mafujari waruvu kutusubuti wambati jao mufti wa huka tusubuti ambati jao shamja kamtuko uritaja bwana waje kutomenyela nduze swala wana anatu ulo wafu kabati msomo abasando ngosomeswa kwa eyo engenyi nyima Islamu engenyi wandu wastarabu wasome bana utobeha wenda wafanya zio ni damu ya komori ya bidonda do someswa hedi na mtowe page numero 1 mtido somesa bangeleza utabiyambi ebanu bomba msomo ganyina ma docteur mana mtofanya zio mwenda manikenti hanyu wandu do someswa hedi ese ndo konje mama zio nabo ntiju mlio banu mazibihanda komori hedi sainu abonge hapo
haina mndu ulo bonti juban ema namsho hatu oi adulumiwa mkini ike jijimage juka ufanyishiyati hale banu tainu banu gamonao ema pesa ya lazimu ya doliwa nyumba inu ya Muhammad Swagir ya yuliza ema namsho hatu Fatima Ibrahima tainu banu madam na Muhammad Swagir ya yuliza mzade upara Fatima Ibrahima oi ne ma pesa nezano go tainu madam Ibrahim olio mrumahe hafu ezano go tazino pia wa irejete wa yaukabajira fili non seulement shangwanzo mzade we yamlibe ne mzade hata we nyumba wenda unde nyumba ilombi hao majina Ethiopia shangwanzo yarudi au manadamu Islam Allah yatamjinga yaoneza go zero msijua na jamba sijabu mjanga msufio mtume yabo mrengo wa rumma fungole bya desire mrende ndugo dazibya kama ndimo mrenge mfungi o wa rumma pulilia o hibao mapulilia o afira wa rumma pulilia o alevi mabulilia ngo yungu afanyo danger za accident na Ethiopia mwende mrenge desire akamekanisha akamfanyia ne magari mo pasha mwenda mozungu wa mwenda mofeze mfiyombi na mwenda mbadili nyezi mgungu mmono ni nyuma rumma banga mwenda madofete ngo za mtume sallallahu alayhi wasallam wa hakana irumbi rahmatan lil alamin hakausikinia mndi arenga mnenya ya mbali ya jawu ya mtambisha tumnika mba hindu ngabo wanja mroni ngabo wandu wanja mbebo na sibabu wanika mbamba majiwana nyinyi mndege wanadamu maislamu waliona fami modemu mafungu mabalili ya mwadibu yo ezi salamina au pia mfanya komplo za nrabo na Mwenyezi Mungu hamba waman yaksibu khati'atan au ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina yabona mwone ukazana au mziye nyinyi wako mori na mke yabo mdoji tusano jiwamba shanga mwambio ni ukana usiku mjowi elewa similiarisho indi mjojo kana banuna zira iyo ijokai waha lapitali ijokai waha lise ijokai fanya mashirika 6 miliari za mapesa za rengo miliari ranzi ijokai fanya ndogo zinji bonti ya wallah miliari ijo fanya ndogo zinji bonti ya bagejuze 6 miliari mna mwana msheola da ene famia heno wanzanu wahe wazirenge wende zao mndu yenda hibiwa pake la dhahabu kabati mndu yabo ujo subuti ya chambe laila ngusomo zindu elimadiye wenye tabu ngajo soma hitima babas akati hiyo nyo mitame huli bese nyimsaidia wala ila ngamjoja mbofa ida wambia wazi Allah inga bajo wamba kwajo soma du wenye dhahabu hili bainge tijindi ni kwajo soma du emri ya watorture emri ya wadhulumu ekawa dhulumu mda kwa dhulumi wenye dhahabu wamba kwajo soma du hitima Nyezi Mungu anajali emri ya renge dhahabu yinu Nyezi Mungu odo atoka hamba izo atoka hata wakati hiyo nduja mwambe ekeba de bajiri izorito uomba sijiri aduja mabe wao jau wao nandi jau aduja mabe izo mtu kanza ekawa isawa deside uomba kwa somo du amgia banga modona optimizi bana haina mndu ambangu wane bwana yinu haina mndu uamini ya ukanangu wane bwana yinu okweli kabo wanzore ndaru ma voting kabo watu hanza wanzore ende ngwaonezerezo za hao watu hanza ngwaonezerezo za hao kabati ya hula mndu banu kabati mndu mawa mndu kabati chao nari kensiri hadisi o watonza rende narizizie bangarjo ushinde kengarambila na ukweli bayinga wandu wailinga rushinda riziye azalia tike ya batentuyo risodo himaro amba narihime afanye jerende o amba ngwanzo wende ekengwa ona mayen ekengwa ona wandu ekengwa ona mali ekengwa minyo kangwa ona sharia ekengwa minyo kangwa ona ndo wasaidie kaza la wabo fi amanillah shamdati ya jamba bala ulange azaliwe ikati we ntorende jauja ngabono goboko o amba ngwanzo rende kwa na ujo usamba ekawa wandu alona akili ngwa minyo fikira hiyo ngabandu amba o amba ritende ekangwa ona ndogo ngabona ngo bukizu kwana kuzamba ishele sha ayina wandu na wabeze wafanye ezalunga yabo mnduna tataze mnduna hula mndu yatikula wonge yazali par contre eze deba za uranti yazali daine emafujari wa mzingiza rikense rwamba vanwe ya hula bakatutaharende weikacha hula bango njorende we ya hula bango njorende weikacha hula bakatauchau izo ngezi poa wanduze mvu no jabanu tiwa hifadhi belu ke swaji hadi Ramadhani na mitudo wa vumbu wao yabo wandu wari nyinyi banyu na rijikonsantre neze strategies za hatu za muoni rifanyizo chukua lazima rifanye ba ngabo wandu watu ambaye na rende ko libanu watu ba wanu isawa ile wanangwa na kandida mzima toi tindawa la rakabatu wafanya ndongo kabati waonesa kandida mzima kabati waonesa garanti ya ukarisanga sina kiritasi tainu aux Nations Unies walisinye ya si opposition warambia jao kabati mdi arambia ya ukana risanga sina fonta inu ekaza la riweza faralelo ngarke pre bangar do fanya jao kabati mdi afanya rassemblement ya wonesa ukana 6 euro henda boze votita si sanga sina ndo wenji shado na mjere ndi bangar jo mbo bangar jo mtujwa o wando watu ko jawa nusu wa wala nda o wanu habari tende habari tende evanu ngari continue do angaliana ja 2018 ja 2010 jema ya bila ila pia
enda zindi yone sawe manuke tio karizi wandu atende na rifanyeze ngo abasa ino wakati yeze vote kazi na ureo ngari jwa ya wandu ntipia ngwanza voti parce que haina ndo na parti yo parti boko ngwalindao wandu hao wende wa voti waondokana wodo wa voti wanonji sheka EPDC le juwa nezi partizo wenda ruma voti wajobo wobo hakwa tina ndo wajofanya abomtende ekamwede mwede mbo hamdo jamaa hamudu mfungi wa sambinga mchoka yetena wo ulaba mwa ndo mala sema pesa tena e parti jwa ramo jabe ya kandida ramo jabe izo mwede mwafanya mhadisi ndo mjipanga mangali ye form lo niyo ya ukesa faralelo mwejangefu dasi haunda ingalifa pia wazali ngufu pia dene baserse ya mafujari haino hizo ndizo bidando wazipange wajipange banu sira mbaga nda rumeze voti kema banga mwede wa voti na mjerende mwede makandida watano abo mtu amba mkenti banu deza he makafiri na huna kaida na niketi mwangalie bondo wala tema pesa sheka mri wandu wao nokana si maopozanga nda orisanga sina candidature wendo ndio yari wanili sisi wendo ndio yari wanili yari mamini yonge mrahafu kajamenya banu nge harumwe komba wikajapa abutende banga nda nikenti ntujwanga mwendo nikenti ndwangalia wantu tikaire katende zabari Mwenyezi Mungu hamba la yastawi alqaiduna minal mu'minina ghayru ulidar ya kanti no wendo ya wane wa utisawa والمجاهدين في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة shabana atamda jwa banga mweda rumeze voti ngo totola mabala ya kafiri ola hulani azali ola mwana wazali oyamba katuhenda nyinyi banywa mfanyisha wazali hazi kama ndio yabaki yabo kama ndio yote ile namna yake lazima yote ile namna yake lazima sinabuja nifanye direct banu ni dungi amira au ni dungi ndio aina kati ndio tabana de ndu ya fumbuni ndo ule shambani de letui la maweni de baonda uniko watupuri abantu niti do perturbe ya mimi ekeka mtiabo na mwedesanyu mnibuli mimi bamiga miwana sababu madagazo boya ulawa ndachachani menyele bwana hangu bamiga manda 2018 nyinyi mkauja 2019 wasaba kauchachana na juzina leo na mtaumwele zanyu bamiga mibanu bwana chwana ni mashonga madagazo ya ulawa na jana rudi tena na uramutu ya ulawa na soma na sakomori na dana urenti yangu yangamia na kaupasha njifana tanje nifanya hazi na control komori ngamina wa mitami huri ngamina wa ikoni kabati mzima bani balenda ntashahazi njamundo hazi sijafana tantina nlona ehunu noti unruhazi zabari wakauta hauwenge wakauta hamria vai wakauta hamria jaujeleza wakauta hamrujo subitia fanya hasi yabo mnyeleo yode namna yanti ngamina wa ikoni ngamina wandu na wasaya bisuri ngamina wandu abo ngamina wanzani wa kwa moro ngamina wandu emiji yopia mitami huli njaura mbia ntapazini hapo njahimidia mzima aina hali tijo hunda rekado do umeni rekado ushen njaura mbia bya ni barenda ntaruma party au yeni japan ngwaja la yote ya baba kabati ya ntolele we mwana mchango wa mide na kusome samide na ube hamide na kufanya chao mndonjo mushilia uomba bangu bahata mbabangu yamba kama de marugo zema na nyanyi fakhari ba shamba bomba la fakhari wala ngwa za koli badi minga mjuka ngwa za koli ngene shanga mtu na kana tsaini kujitwa jali omba unibihane de na somi izona la usoma abwe kamda onobi na sisi hanvua uhawe engemide na ulo wa ujotambi abo wa ulo wandu aji fori tambi hebo mbaba ha Mwenyezi Mungu uniko umuri mwinji mgugo tuhuli bando duniani na akhir watu ni ranti na kamnafiki na kammezi na juhanenda na doreme ya mafuja rikoti bo mbaba ha shanloba nuni wanao nambi emine la piziwa bo mbaba miwachi ebo mtume ya la piziwa ya kazwanda abo yambo mjufumu uo ye mwalimu ye jauja wenda atatolwa maka yamba uona nrabo uo wara arala betil makidisi au kwa kubali mtume ngewa wajo nami ni wao wawa faiswali dada wede wambari si maopoza ratawa sidera tongeza faiswali ya ulao nabo waudo wa mzingara wenda wafungua wa mnikale gari wa mbali ya enda hula bainge irewe mfuma atu enge abala mzinga atojo uwa wandukume wa feranzi nge juze mdu komanda yabo faiswali hato jive haja ukila baida ula waja ukabati ambe ya mfunga kato ambe gari ya libali ya ndobi ya mwona ndobi ya mfilme ndobi shawo ndi wafanya filmu ya wandu wenzanda abo nikawa le viyo kwa tuamba risisi opposition de rawa na wakati ni mdu akaenda mbio ya tawo ya tujo ulo hafu ngewa watu kakwamba ndabo wao kwaona wanabo kwaona wana wazina kwaona maburu nkunga wana mbuzo ndungo uwani kamba biza kireti o aba majana maili na religion wetaori la pisa van wao wenji wao ngari juwao ndoko zinji yabo wenji yabo rijuwao walolo ngwa ndolani yabo ekewa kwaona wanakume goto ondreshenda wa wana haramu ha mgajala wana haramu wa ngwafano no baba hao ndoro hana wa walolo wacha handola ngari juwa mali sibieni walo yabo ngari juwa wadromba wadungo anza wasabado wana omisirini zopia ngari juwao shaita silesha ni behabana njaka ujamanje ndo fete hiwandu au madhambi haona Mwenyezi Mungu
haina mndu gani madhambi hai shaongo alivao baada ngamano na ufujari halafu mafujari kwa tina zwa magodala nika wewe udirake wa wewe cha eke mtu apata sina msi wake eke mtu ana miyeli eke mtu ana mfaimba nguu ebane eke mtu abano wando washongo mtawa woni no abata o wasaye kwa tolo nafu na mtibadi endo baka kwa tolo en boto tolo wa mbi wa mdodi abana la ni dirake bala la ni tabala ila maidani ila rompo wando ende ada bara kutenda no fudua wala ni ta ila ndio atubia maidani abangei ekenga batikopula wando achibana jandusuwe wethi mti madami kana ni lechedi ngoni wallahi ekenjo lechedi ngoni arwe bana yini ukomiga mjuo ya ukana Mwenyezi Mungu ntisa wana wadazi la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli dharar wal mujahid fi sabil imana ni toma pesa fi sabilillah uko engetika utoa hasibabu parti apo tujanda na wale inde parti kujua au inde parti ku IPTC na nibaki bana beni ezi jo jangwa jo ndreka yo ndio ntaro mo parti hapo na ukamisubi tuambia ukana mtse zibutala bakaibana nyi na parti ya CRC mwa basali hacha watano abo juwa mjawa premier UPDC wacha wabili mwenye baraka wacha warabu na hizo pia mwende mashindano no na mafujari ne matiyala kamtushinda mataka nyabanu wararu mwa mwenye baraka daona dobi baruani na mamadu mwenda maritolele jishanti lila shamtu kama mtu fanya vichi na zingira tabas garibi hamdu aro papa madisule aro wendo mabarua alindo biko twende alila zidakate mtu fanya sinema bana tabas tibure azalia renka katato elele ya position madani yake karengeti ya to mola manani mano abunge abo nyi wanama Bolto Faruku nyoti pia na mstaize mvumazira na mweshelewa orambaga ruwa wanili yao na mweshelewa hafa na mweshelewa ntie mala njo ibehwa na mdamuwe kale bunduku julinu linukeli tina irumbi ulona fikira ya fonce yokana minga arenda urumeze voti garenda urumeze voti c'est bon na reprepare na mnaboko karina urati si kamtu na rumeze vote kartu enda shabu gari mto wao hizo ndizo na jomeani sharti jamani fanya direct dirati majamfi na marindi na mavushe na masasa rikensi sodo la pizana wasi hawasi wala mdati balembe ajatwa ya ndongo banu eke kati suri banu jososo ni Mwenyezi Mungu hizo ndizo na kanzani mmeni kwa hizo tukufu Mwenyezi Mungu gochoridika ezijoka na khairi na reje harumwe bwana haina mtu ya ombe ukana Mwenyezi Mungu na jali ile fujari la zalilin yaritolelo haraka banu yatije haritambaza ngamjomea banga mina mzaza hangu mtukufu muikoni mzaza swali komanda yafariki usiku wa leo harumwe mji ikoni wo mzaza hangu mwenza roho njema rombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu amrehemu yamghfirlie اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واكرم نزلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها اللهم ان كان محسنة فزد في احسانها وان كان مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعد واغفر لنا ولا اللهم جزاها عن الجزاء منام امير كايريني متي كجنا كلمه زي ما بانو يا لونه سيجري جو بوشي ما شافاش كان نهار تسيك واجا يا تاني باريسكيو بانو ما ربو يبان مبو السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمه الله ولا تويتو دو تيميز دي chatamba mz wewe amjuo ngamtauze amtesoma zahangu kusha njashida na stahamili mana habandrongo yabo muhimu swafu bokozi mtishoro yangu zioni saukana we mru dhamana we mru responsable baisha mjuka ordini fanye direct nzambe shanga mzangu abaha nubeshe marahaba Mwenyezi Mungu yahutukuze maana honi saukana we dhamana honi saukana we mru urenga dhamana ushinde urengeze nongo zine namna zidiwe namna situation habandrongo yabo fahari habandrongo hadani habakana funga Mwenyezi Mungu kanja ile wanai yewe ndo haruma ye komba ni utsohenda woti sawa wala ya kansi ya tsohenda ni wala wende woti sawa haruma Mwenyezi Mungu bon miti expert wa sharabu shatelewa mbabi hizo kanza mwambe wala kana funga Mwenyezi Mungu woti sawa Qur'an ya hada haruma surati an-nisa chapitre les femmes la yastawi al-qa'iduna ils ne sont pas les mêmes ya kanti min al-mu'minina li-darar la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru ya kanti yati sawa na ya juhawano baadaye kumduge na udhri nge mrumduhazi au nge irewe au nge jao fadala Allah almujahidin Mwenyezi Mungu haprefere yewano she jihadi na ala alqaidin daraja arhani ya kanti ya tuona ndongo mwishili alafu pesa saya tena habarungu hapo muhimu safi kwamba ukana rewedo haruma zembwana
wao wanzo wende ngwaju wao mana wanzo wende watsohanza wende wao ngwaju wao. Ça veut dire harma ze pozo mbili abo sana hu mesure demokrasi yabo wewe ngwaju fasara demokrasi ukanza wambe ukana wanzo yende ya tidei utwanza yende na tidei wanzo yende. C'est-à-dire ngo sana u apaiser tension entre harmo nyanyasi Boltu na Faruku na Abega no wasaya wandu wasijimani harma falin atwana maduazi ngabo wandu wekayao kem ndo haja hatwa ithibati ya uka emro la hulani azali aina mdu yabaka irirende kange na hamu ya zaidi komo reka wanzo ndia vuto ezo ntipi ya mnyezi ngudo uchuo eziloniani ngonelewa yabo wanjia konflit na uka atwana maduazi aina yamba na rende ni yambari tende yambari tende ngo la umio wanu wambarende ngo shakabati uji concentre ne shatongeza decision ya hae shari nante ze decision rikanti ngartungo uangana endelea za mtukufu. Alafu mimi sikazandrongozwa na matukufu wanu Bolt na Faruku na Zainu na Bega no wasaya rensirti jimani babanu ewadi watu mzima ewadi watu operatumani gonelewa ekarikansi ngari jimana uhabaha yabongarnika wala madimfu zenu zona kanzana warongo zikahewe mana ekarido wangana heli no publiquement abongenika wala rwana mfu alafu ngabo mmeshovaraba izo hamba mana hiyo suala la kidhamana leo nisokana umru responsable mimi amuhambia mimi fahari nitabanga mwanzo nene denjesha wandongo zanai sabanga mwanzo nene handongo mbili unandarwe mana banga mwanzo nene fahari dabakala waritende ya mamadu na baruani na suba bwana wabaritende shakwa cha propose hata rongo donc sionokana holo manere karende ngwajurenge kakarjeda ngwajurenga yaboka irirende rende rawane nkodo ekarishindu ekawarihibia peuple ngwajojuha eke peuple ya komori kwa jajwa bufari yabona rukubale nokana abafatiti hangu tsiyaho yabo komori ndo tujoshwa nzao mana ekardongala bufari 2019 azali haribia wa komori kwa jajwa ekaribia 2024 komori kwa jajwa yabo yofotangwa foti ya bufara mando njibu kwezi bofundi yabo rukubale nokana wa komori kwa tujoshwa nzao bana ne momandone bofundi fari ngebidiri juwe izo komori wanzao Sko komori wanzo changement kwa tuanza eka wanzo changement yabonga rjona ba yabona ndari mazembana rendera wane da sina ebeka kweli soti pia ngasi bazima kwa no shida warihibe bufari bufanga muhula venu Qur'an Mwenyezi Mungu na mtume eka sisi ngasi bazima eka komori kwa tuanza zali arhibia baishonge neseni baishonge lejeshi baishonge kususele eka sisi da mina wenu wasara bakartu zaribe baika na rshida dibi shabane karamba kartu hada bazalinge na jeshi kujohiba hiyo yo haba faiblesse psychologique yabo tishari chishinga dare chenda bufundi fari alafu yona kanza njia safi bansure tene haku wanzo wende natonza wende kezabidi wa mane unsudo wakati wabidi rimane yabo ngamparwa nama wapeze mbabe tension parce que c'est pas le moment mimi nsifaruku wala nsibolt wala nsabega mimi gamonti pia parce que nsipa o mwanama nsipa mi wastay donc abonga mwa paro wapeze mbabe tension mwana mafahari ngamuhoshelezo ndogo yauka mimi bwana kanza nijue tinjia ngamwishiyo ya ukana wanu watwanza wanduende wamba ngasina mayen wika yao ilazimu rimtoa yazalia basi na ritoeze mayeri tanganyihe banga ryo mtoa basi izaba rimtuanza ribaki ateze voti zije jerende na mjeri tanganyihe ikanganyisiro kanga mshida mtoa yazale kerendo reze voti basi ro tanganyia sonti pasa ngarjo mtoa parce que witi mndo mbida jenda mavoti ya maswala parce que ngamwambia bana kama nzuri kensi ndo angalia azali arengezi yende zahe hizo pia halafu upande unu wakauonesa bandi za fikra ngabo ngozindo ajiko ifu kitu maana bwana riona obanu njatu jana bekana kartu henda banga gari jau sa ndo pare ni kartu henda banga shitaki azali kartu henda ba jau ngabo choto hambishi sha ikemtu hapara wandu wajujo unongone wa hamuoni jabo na wapara mimi tipa tia disida mina wandu hula tia mina wandu hunu ni ewe eulone hakindo ne jau sha ekono habari tende tinawu warenda ukana wanu azalike wala martende mrudo utu uko wakwenda nguko mnafika ungo hula ukatula hizo za mimi zo ndizo na Johanza ya uka riti toweze mvurudo niso likenti ro jimana wasi rakitalifiana haforon inu branche shanga finakana umdi undo ulone problem yabo wana ngabo wanu ambao kartu henda babu ngabo ngo yabidi fanyishihe ritowe yazali yabasa ritimninde atavoti wamba na garantu jerema gaini aromeze potibo orende ngenga mjoshinda mditsashiyemba nongo ya uka jerendere aunga tumenda jaubas ele loke jatuka jemekeri twelewa nabo wana bagaredao representer candidat mzima banu wandu watu pia razida basarika tranquille eke jatuka jema engeri unjili ya fond banu
safara lelo ngarjo sinda sisi ndo pareni ekari dulume ule mengu pia ngwajozi jua basa ekenga bu meeting ngarjo ula mwari wone se pia ule mengu kamili jokana azalinga na wandu kume wanua na wandu shi embazana ngo hizo tena wanuba wajonza wasione ngonelewa parce que jusqu'à maintenant bao ngwambao rakar jaona bandongo ya wone sokana wanua ndo haruma vote ki sérieux ngaranzo ribone endo bi mjombe ya kandida parce que vaisanga bajulao wandu watsana makandida deja abonga bona kana inda ila sinema wandu ndo saidi azali karita toshinda bana bangare ndao rajone sawa na mkea wa mdo ambari tende siri sanga sina kandida mzima choi yo isaione sa signe de force ya ukawandwa nwa Afrika na kweli lelo wanuni ya ngwandwa to besa engo no Egypte pour l'instant wandwa idi le baba lanti lona 105 millions ngabo mnyumeni tu para tontawi ngabo na mru para Jamali Mubarak mana wa Husni Mubarak wala hafa waudu wandu ambao mkini wende arumaezi ngabo wanzu wa mwezi tima na satijilo lobi shawaudu wandu yode ntilo na 105 millions ngamona wa makandida ngejuze zindwachi haizo wanu ambako tumendo ngona ndongo wambango wafanyao nabo ya jali mi ya jali neleza hali jotiri dekera bakar twenda shaban ke tabidirizie na tufanya wakati nyina mwende mwalinde atausiku wa joro wavoti bari mwambia ni mkana mjeri mto maraya rimto nyinyi na mbaki kama mjafanya angena mwende mwalinde bari sare ndaru mweze voti na mwende mwalinde manda indwaji au nugo zindwaji bama banga mjomzia kamsina kumapanya alamkanza ribuli ya zadi abongea abo mimi ujokanza ya jue habari gutopara wa ya jua ukangwa kwa ndoko auzise shayo conseil memu ya ukariti jimane ritishindane narangalie basi wanyanya ngasarumwe bwana inura nzi halenai ritijaba sarjeri talifiane nyeze mgo ya ritanganye babo au kaidi arambia wa tasimu bihablillahi jami'an namtanganyihe nzi mnyezi mko au kangal wanuna ambi wala tafarraqu shariti farkiyani ritambalia wale واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا رسالة لهوانيا أبورتي جا باسا جريدو جيبو أنا نتنبالياني نمنينو أبنغي أبو منيزي مغو جوريني كذا خيري المرادي أين أوجو كمان يتيرنتي زدوما